IGP on chief minister no or chief minister na on chief the bodyguard on chief oba in town menene kasai all be ko stadium no me din ko bo ka che me say enam kotokoso na me se we etuye sa ache golen eya no obo no okay May 9 men kawo yaw May 9 ena me se eyesa na be fan ka mewu ba na me die nim ye pa chow efe otufo nana bia wadaroma ede nuado ene de ball nechi odi ball nechi shadoche obi coste no ma Angola ye ko ba Africa Cup monte ye bomi Angola obi kromo nyame kwa ye bomi ye de balaji nyaji team yem honorable IGP yes wakola obo me wadole ti bibi o they be forget about the money we are not talking about money forget we are not talking about money who can say be do yaw yen kan kasem okay any effect bi amabodi no me pa cho da we obi o ha so onim dia o penti ni sa dia obenya cancer dia ni Savannah Safo me kan fuju TV ama obi bia Canada ha de no a na hwede gi ani ho na be hu no ma papa ene nsam papa ene jesam a ekoso
abusiafo bi akwa ba biem eba Q TV so send dan me kan say ne ya na hwem na subscribe channel na notification bell no at all some the next update bi atuma na wonsa atumi aka nansa ene enne ene yekọ insuatra se yekohwe kotoko ene insuatraman FC ene se eduru ho no yewura mu ne de mi hu se basa ye betumi asi intimene boys na yekọ no yate ho kakra ekọ baabi because minim say definitely to kwa betumi aba enti ye de firi ho yekọ ye hotel na yate se ya wona na pole ese kan enti mo hu say videos bi aba out bi no for sending maame no na me blog is videos no e ma Ghana for ehu ye and then da you can send 1 week ye enti no ye no stadium enti na we say duty bi sa ba nan e ba ha na de be koso ha bia no e de ebrem enti e be bi men abusua ene nipa 1 and 2 bi meka say omo ka hu bi e wo ho na de e koso bia na ati omo so anum asem na omo adwen kire e fa na pole e wo no enti abusua di machi ne enko de be koso bia no ye be ebrem midin editu safo peace agojana na pole be me agojana na baba wa enio ae bama za enio akojana ne pole a enio akojana na ba pole madia enio ye pole unia ba monika me na me ka sei ae pole be me agojana na pole be me agojana na no pole a enio obo mo kwa ba mejo so ihu wache wo pa nyame adaroma ene mpai bo Ghana mpai bo metiase ene de won fa ho pa yezu many abre pa many abre because many abre ne say sebi unu ni abeda ebe solid na de ebe che wonte say wa solid de eni brewum ise wa ho fa mai de ma wo se wachi no what ready ayi bi wachi wo se what a shock wow obo enso ata to mi ko obi woni mi say ye ka football mu a ya na edi kan de support eba so wo kotoko enam kotoko sebi kotoko de mi yombo ni aye kotoko enam ma me ko blaster enam tumi de ko abroche enye kotoko anka pray ko anka mi tumi so mbida nti anu ntia se bia me free kotoko ba me mpentimo mbe ma kotoko ye me dish kotoko ye me duane kotoko ye mempa kotoko ye me bibia me daso nti kotoko de ye makuma aso ade ye kotoko wonte ne wa painting hu sama kotoko no because many abre pa because me this that form because nya ne pe na wo show wu a wu ye ya ye pi sebi akola wo sisuo sebi wa wale foforo about 6 months and 5 months now wo tumi abefa no sebi ya ba ye so ye ba no anya ye ngwa to ne ba ye as a Ghana National Supporters Union yaba ye so as a supporters union for Ghana no yaba ye so ye be boa ye so ya be hwe eyiye no nyame boa ne tie eyiye ne da na eje se bedunu na ye se nyina supporters no yakaya wo nyina ta bom ne aba abeboa eyiye no enti de ko ho poten de na wo ni park ni so bi wo ho de course pa poten se wa wo sha right now no ye ka kotoko ye ka as a league ni ada de me so da mpema ni de league echi by media ni as a blaster beko anaza women be say black queens beko and anaza under 20 beko na medu omachi akọ support wo mo by kotoko de eye makumem me dokotoko ekura che me maame yati ase pa woni na pole pa okwa bi so ye pa why not me kai yako Cameroon Cote d'Ivoire me na me mpaso me mia me dan ya me dem mia na me dem dan e ma no ono me ne da sole me sole kwampo mental e kwampo aje se mental e men kanche no wasi amam wow wasi amam because aje se boy ne de I don't know wow be jabe bi be ka no wasembo ne bia no ya me betu ya uka because guy ne de oye famous ye ka obi oye famous ye ka obi a o cash bi che no a ne re nwo ye ka obi a oni football mu a ye ka obi a odi football didi a ani mi nua pole yeah it is said the nkofo si kase wo ye to training omko park so wa ha adwene ente sa kura so woni bi ye fa bi say after election no campaign
and Calibu, Joe Sambot. Only be the polar year at your mind, the polar year at your Kotokono. Me feel say Ghana. What's the Maka Ghana and Semienza? You're Frida. Wow. You're Frida. Wow, we have a free pole be another Yanipa. We are Nipa. Oh, what's your mom about saying I Nipa? Nipa. Nipa. And you know, pole be what about you know what you want to be on? Onamia uno, Neniaji, Onamia pa, Onamia, Neniaji, maybe an a because ono cherry no megan show and any pebia na asembetuna ube woni pese e wa Tom 33 say share at least nipa bebre na baby me anka me ko UK wow me ko UK then me ko nyame bo am no kase about next month me ko UK me flat man matane no what I say and am Poland no what I say because I want to show love to him me better money who said me don't Enya football nko me do no asenua ena ba so no enya me nko as a Ghana National Supporters Union yes no ye ne na ekọ ne eba eti ye nko fo so ba ne aba ne akochia na de ewo ye hwe nsem no ye de ma ebusia body and Americano. Me fanya o hwe me secretary a enam kotokoso na me sin we 2 years sa ache enam kotokoso enam me say yes body e ba no say to wase enam ba no say eye tese eye entokwa okay May 9 me nkawo yawo May 9 enam me sin eye sa May 9 never fan kamewu ba na me die nim ado bi the ball to ana e ba say na so bi na punch football akwa say de utofufuo wan twa ne yi a ebe miaw ana ebe mu wawu sa na abrabo ne tie pole enye ne pese onu okwa akowu pole o enye ne pese onim se okọ no akowu pole utie waton ne kra waton ne pedua waton sunsum ama ejese Ghana anase Kumasi mai kotoko kanka pole waton ama asante kotoko me Canada ye no yabeyebi obo ne yabeyebi ena me di kakachi on me go school as some boys yes me ne Mutaka Muhammad aswa omo yabeyebi onye nto no kukum on baby papa ndamaye na yeso ye kwa ye wuna ye ni age na yese ye pacho ese otufo nana bia wadaroma me pacho pi besra okoto pacho wadaroma bueno wasum oman na nkasa wa kire se odo kotoko wa kire se odo Ghana wasa kire se odo Asante na nkasa nana me zagotu esro me pacho nemba no wa wadaroma papa no maame no ne baba kopo oh baba nana yura waba bonte so be hwe nkwa no daddy otie ni ye nana de metene so na masole nana de metene so na masole nana de for after election no campaign o isia no ayo banana ena medical ka je se be pa de cho maame no ye fe bibi pressure okay maame no oni babia biemo ne baba akopa je so be hu nanim maame no oni mi se kudi mi se akora ne be ko eye pole maame na akan pole maame pole me frame me ne kasai o be ko se dum no oni mi din ko bo ka che mi se o ko aba no akoto edro ama o maame oni se pole maame oyale sa pole na pole ena hwe maame no bisa hu bi mi no mi anuam bisa ya ho se tisi an wafi wo no ma na be hwe maame no nana
wadaroma me sa koto esel se be pacho wadaroma enya nkola no nko a wadaroma pole ma me so kawo bi pole eyele so kawo bi wadaroma nana minim se wo sia na wo ye me dia minim dada me dada bi ana me ka se na mkotoko so ena ma me so prem enya kotoko a anka me kamen full preda ya ye ne de kotoko ma kotoko won ye enti wo ya na bi so be dibi what I say enti ye no so no ena pole my seniors enti pole mu de ena me tell say what can come after election no campaign opa ma blaster nko bobo wa India man ko bia blaster nko because what I say ye ni ma ye ni mu what I say pole menene me ka embre bi ye call ye French way Côte d'Ivoire we ya omoto national anthem na wo hwe na oto a otu bi na mgasa na wagimi wo ye de na official ewiase the one bra ti de meka che me ne say do enyaba de meka che se nyaba ne maame ne yere ne mba omo nhede nyame emma omakoma o maame na ngasa mu se bi maame no ene de meka tieniye ya make tieniye maame no ene ne ba maame no ene ne ba ena onu angasa yere no nyankopon ma mo twen honhom omo ma akoma omo mo dibia eje so omo mo oje obuto mo na nyankopon fa God and yes we beba le do na woni me di nkomo bebre but me hu ni say mu hia ahobambo bi anase ye bom ho ban woni bi ahobambo no eye wan gasa me ka ho ti ase de me ti ase woni bi ti see right now no say ye ja ye ka say the president and as a sports minister artist owabi endra owa okochia ye ekochia pole maame ene ebushafo owu de eko IGP so akọ IGP na ngasa me pare cho ntie mi ye honorable IGP yes wakola obo me wa donate bibi o they be forget about the money we are not talking about money forget we are not talking about money who can say be do ya yen kasem after election campaign and what can come as coming so the IGP should know that the enya bewie and 29 asebo ya mama me enfendi agro ato yanka ebetu kobrambo yanka ebetu akosua yanka ebetu abna enka ne ye de kosade na toto so sa na bede ne wetumi agasa Ghana wana na eye enam ne kwa yanka ti etime kacha IGP me sraw me pachopi me de hia na wato fam no me pachopi me mani abrepa kame me tu kwan ena me kacha on anka me ekọ UK ba na me ye wenti no me ba se ye ni wie me ye ni wie anse metumi nan afia IGP baby ankofo ni she bia and what can come on forget about minister no on forget about the event say minister no on forget no and bro any dia oni ndi because what me ko busia fonchen be bawo adekoti ameka sanse ko busia om say what minister ko wase ja no sano mo kai om so wachi no oba be busia wase ja no ma ko IGP honorable IGP che yen Ghana for tieni ye hwe banim ye IGP me pa cho yen ye do ma waduma aso ani che me e ka de kwa pa cho IGP minister no sachi ni tum cheno oni ni bodyguard ni na cho mi na gum daddy na oba na appointment so na ekọ no na me ka say de otubo no ewunye anyi say de o ka say tubo no ani timi de me ka tate ana de me ka tate owu na ba ina ye nua na ewu no efi oba na appointment so na ekọ no om call so de because o watch here tieni ye omo wo no otubo oba na for go to ye ena okutu say you solely yan ada sekan e wo no akwa so ya ade o wo no sekan no oya ade che o se komu se mo je ba na komo ro se but unhunu che oni bi akwa no se me ehun no ana wu ehun na
obi enhu akwa na nyankopon twedi ampa nyankopon sa IGP etube enhu na amaye sa IGP so wotumi anche IGP me kale kwa ene me kale kwa IGP me ye IGP opa frame IGP frame ta perform ye sana oba no minister anybody your work because I'm so nim me say to be tieniye ene na hia me fatu be bia ma monte obeda me kwa brabo me say IGP onchi minister no onchi minister na onchi the bodyguard onchi oba ni town because oba no okay a abana munya mbobo no na oni pole eyi anu wo FM station eno mo ma ne wo ne say oba ha mbobo no internet is oba the suspect edu ni bi edu do otobo no ewunya nyi se de okata tobo no timi asema me wo ekache IGP ena 2 minister Akwaba sports minister Akwaba ye pacho asamuwe ye pacho men daneno embutu no endaneno embutu asamuwe yes so wa first ejuma wo ye no show respect and my being them no be who say there were ye bu aten we dey craft we bia no kweda na wo de to eya pa kwahwe na yesu wo ni sum ondidi ye kwahwe maame kwahwe unnim kwahwe ne mba titi a mi bisaw ene won mi wu a me mba o me nchen ye be hwe no ye nya se mi wie pe tie de me gajo no ene ye be choose after election no campaign ba me de me tufo me nana me kotoso me sole se wono anga te pie na no akase enkola no ene ne mba no obehwe o de minim se tufo de obeye ati o obeye by omo na ni nkọ maame no o side ni hia maame no oyale omo na ni nkọ maame no omaye no fo no so nka ho thank you on fun said ne maame wow because o kasa yemu a o kasa woni abri na no be hwesi bi se eye wo no o che betumi aye wo nti na woni abri na why not me hu sa de no why not me hu sa de no ebi ato me pen me ko ye Angola ye ko ba Africa Cup monte ye bo me Angola obi kromo nyame kwa ye bo me ye de bana ginya de team yem nyame kwa me sa sole ba ye no mnim se me kitedro to say nyankopɔ na hwe me wow media de make just say IGP on sports minister omon transi MP no yes ade no ene ne bodyguard ne girl no aban ene omundi we enye skasemo medasi abusiafo obo ene yenya no ha no aye ne twetwe enkomo no I think say de wona num so na ono so aka no yawde wom eya pa me kre me sew say eya because asebwe no obi a obeti asebwe bia no hu ni say da bibi entaye e baby say e ban say na eye bo ne yekohwe eye ne giemu ne yetumi gu obi sikan sa eye plan na na omo kan ti be bi fo ne yeti ono so enu asem a o ma GTV da bia pole be ko bia wonne nam ye ne ba twetwe nkomo na de esie bi ono so nyumfa ho bia no waka ne yeti na num nsem nya be ma pa che fro say be ba che fe ma twema ya be ma che na friva be free ya be okay obi shoboka so ni police say oh pole there I don't really share last 26 baba ya na time me share no me ka some ko ti program bi ama ne na o twese ne de meet me ma program no enti do anwume be no num no sia no na me te say yes pole aka nchina ego mra adwane siso emo me ne na me ya adwuma esu me ja adwuma ne to me wa wuye pa eti Ghana fo nyina ese kifesa fo abeduru as gold fo abeduru teams ni bebre has abeduru bechem corners fo aba bechem fo aba eti aka kro bi asante kotoko sese asante man hene so bababi wa makro betubo fo amna ba eti kro bi asante kotoko so nam kwam o mbaba amaye nyina di enwa no 1 week no okay
said you see nim pole ya woka se woni na nenam an bebe no a wo crowd so okọ aba sebi want to me amba bi mu no pole what say ni suban et se wo basa basa what say me ba jo pole do ye basa basa pole ayo obi a one see the crown na obedu 50 pesos na wa ma o so 50 pesos me ne ko sogole on ko le di kan time we win 26 no we man 1 cedi was give 50 pesos o me man 2 cedi was give 1 cedi bole de wanya yi mu onu fa so e kotokoni anasa has ni kwa no bo hu a so 1 cedi ne kwa wa o ma 50 pesos say ask God the crown na o ma obi nti ebra what say pole film ni dey na wo feel e wo say me happy Satam no so na me program amako okoten. Eti time me program amako okoten no. Me happy. Eti me are kra no. Dem say na o twetwa mu no. Ene omudi na o tweda no. Esom ka say da bi. Ene dwe no mu dwi. Edi na mo brekum. To. Bi fi brekum am ko sunwan. Bi fi sunwan am ko pando ko program a o mo. Timedura na jo 12 say na pole na o tweda dia ete midi e ma Ghana nyina ene eje okay mo amudi team ya chi a modi agro di achi no eye do na modo team na na se munya sika bi film team ni oh yenye team no eye do ene team no so se bia ye ko hu player bi o blekum anasa team fufu bia mu a ya besi ya say no yetimi ka che supporters ni say yes team we ya hu player na enti say do from say any supporters say o mu ko to sa player we no ba obabua e okay dia mutumi ye no aha de bua team no aha dia tumi ye de bua team no okay sa dia we am 2020 mo wi e o effect in my body nana me pa cho obi wa oni na ni so oh yeah wa onim na ni so no wonim na no edi kan eku nyina pe yesu ni kuto eti edi kan san kuto wa ya ho asa na report na faso any effect bi am body no me pa cho da we obi wa so onim dia o penti ni sa dia obenya cancer wow wetuma cancer tuma cancer so wa fa enkuto na sa ho a peti ni be wura ho na am wo ya cancer okay ya din ko bebrebe e be ja ho akọ bi fufuro yi asem mai na be ka che Ghana fo asem me ka che Ghana fo say minwanu mo ma be sha ina no ya ma mo ya akọ ya mo damre fa abushafo emma ya mo damre fa dwe ni amani huru ene kwese ya mo dwe ni amani huru ya mo bia ya akọ ya ma kifesa fo ya akọ ya ma tips ni nyina ya akọ eti ya siamo wo fa odo e mo bo odo emra has ene kotoko owo bebai club ya santi kotoko ako edika ko du me share there on pese o mi pay fo bedu baba ya stadium ha there omo ba Nyankopon o tiase fo Nyankopon no onu o manim kai wo fo o medu asundwe wo metai enwa pole na wa tweda no echi yada wase so ni ado twenkomo echi ene minwa pole toto satan no wa ha eti mebo ama Ghana fo obi e se pole aya no obo no
Baby am ko bia no pola dia ya na wo boni. Ama mi raho. Abusiafo da so na na poli eye ase. Menya ojo ne squad nso wa ha. Ye be twetwe nkomo. Na de ekoso bia ne de sie bia nso ma ya tia se. Ojo. Yes. Abako de. Nyame adumu. Ene me kwa na me wa. Me ne me nua one bro. Na hwa bi. Ene champion tasi de ba. Na wa onim champion. We fe no yima. Bo de e. Amankwa no on sa amankwa wa bo edi di o se ka hu we se strategy ne dey adwuma no we kura video ne beko waja se on se ojo tobo on se nkofo ni mo kwa bi so sa de no mo nyim no so de ma wo no mo hu se se ni braba di ma mo simple kra ni braba se we kwa do ojo mesu Ode ndi komo. Ode bi se bi de wa on pole de ni na ye na de kasa FM so. Ye wa na kasa FM so. We kasa ma house, we so kasa ma house. Ti wa ya enua pole a ni kasa FM so. Last year to this year, oba system na kra na nua do mo bia hu no. Na o ti say ye nua no ko hwebo na ye de sika wo na. Ahun say ya. What you say ya na. Obi aso aye basa. Ye nua blight. Won say you see blight susuna. Na bright so na Mr. Tem ni program FM so bright bright say original wo chi ya o ti ase na won say bibi say na me nua yi wewu ya o say ya kasi we betu atu emu bia because ye na di ball na chi na o ti bibi say a o be basa ti ene na pelefo share say o be 1 week na say na be there as for wo kuma say a o say ba ti one blow so come be kakra obeka bibi ojo wo de what na park so Ghana for bobo ba bia kotoko bia wo gire mu ase ye hu ne sama ho bambo no e less kakra bi mo amudi e kina mo support no de ko bo sa no kwa wo mu because wo should the yeah the osi question once ma ho bambo no e wo form kakra ho bambo no e form because bibia betumi esi wo mo side de ko bo sa eri apa on say board you sha o say o sha wusu ye what you say ye show us stadium na ye show wusu ye ye show wusu ye obi am protect mo ahobambo to kone ha o dey be say o say o so pompa e nyakupo na etumi what you say nyakupo bon ba ya yo e bia be ko so ama eno an yes iti bo support am dey e na mo nya bibi free mana they yan say bon pa say press no on meshe susu a e do na e do na di ball na chi won say e pebo e na di ball na chi e do eke e na di ball na chi e de nua do e na di ball na chi o di ball na chi shabro chi obi coste no ma obi coste no ma shodo o ye o coste no ma o di ni ma the wife e na coste do die so just no e pese ni pale ni ji ye wo ko fo bi wo mu che ade because of show na ye wo stadium sugar ke na wonu abehwe ball na won sikan de atu pole bi atu pen o de bi mi de me nya eso obi an try so de sabe kan o de bi se mi su mi hu sin se obi be ese a me fast me ko fie se me hwe ball wa na mo hu se ntokwa besi anaze se a o se me fast na me ko fie yan hwe ne this side o hwe kwan a o me fast so de se kan wo no hu ne se e trap na se bibisa ene me to me chair because me akasa me ni wo what you say me ni wo nti me to me chair ene me twa me to me chair because they see wo no me ni wo wow do be to me chair mu na me nua blight ono mu ko be ono match bi okobi nti ono be to me chair ye de yankobi ma me da kumasi mana santemasi na me do bibia so bia so hwe no usu ye me da ase simple. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more updates.